mga mates! So for today's video guys, kay nami challenge karon nga i-translate na mo og English ang nga title sa movies. Oh my God! Ang dili makatag-an guys kay imudmud ang naong sa pulbos guys. Para sa tong gibuhat namong tito ining nga challenge sa una na kayo. So guys, si Ma'am Shitin ang gabuhat aning tanan ni guys niya. Wa siya kabalo kung sakto ba jud ang mga English na pero og feel niya nga sakto na dili jud imudmud ang naong. Ay, okay! So guys, kabalo naman jud mi guys kung kinsay apil guys. Mga family ra pud nako. Apil guys kay si Tito Ining, si Ma'am Shi Mercy, si Rita Joy, si Kuya Binsoy, si Daniel Ira makapahak on si Chin and si Tita JJ. So guys, kaniday nga mga movies guys kay mga year 2000 nga mga movies. Go! Turn around! Go! 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 Sige. Kayo, si Ten. Petrang Kabayo. Petrang Petrang Hoy. Wrong. Ikaw, Petrang Kabayo. 3, 2, 1. Petrang Kabayo. Peter the Horse. Okay na to eh. Ako mo ito kumuha na din. Check na ako na. 2014. Aba, nakakabasa na pala ako. Oh my God, I can read it! Oh my God, I can read it! Oh my God, I can read it. It's me! 2021, ang babaeng walang pakiramdam. The girl with no feelings. Ako na dito ang sila. 2011, Yun ang gusto yun, lisod ro. ang sayaw ng dalawang kaliwang paa. The dancing of the two left feet. The dancing. Ikaw na The dancing of the two left. 2006, tatlong baraha. 3 cards. Ayun na. Bad joke. Kana. 2017, kita. I see you. So, yun. Kananyel, 2007, ang cute ng ina mo. Ang cute ng ina mo. Wala, time na. Wala. Uy! Not. Kaya ang cute ng ina mo. Your mother is cute! Dine, ay, 2012, madaling araw, mahabang gabi. Hindi mo daling oras. Fast Kulong. Tatangin, pulbos, oy. Madaling araw, mahabang gabi. Dawn and the long night. 2011, wedding tayo, wedding hindi. Wedding tayo, wedding hindi. Wedding ang kasal yun. Wedding us, wedding not. 2006, kasal, kasali, kasalo. 5. 2. Nitch, ko na yung ulo, Nitch. Ay, kasano. Kasano? Ikaw, Nitch. Kasal, kasali, kasalo. Kasal. Wedding. 5, 4, 3, 2, Kasaman. Ang kasal lang tao, basag mala, di ba oy? Okay, next. Augie, magyapon. Kasal, kasali, kasalo. Wedding joining. Turning, miling. Next.
Lagi mo gyapon. Kasal, kasali, kasalo. Wedding. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Jimmy. Kasal, kasali, kasalo. Marriage, joining. Diba? Wedding, join, and eating with. Kasalo. Salo man. Oy, ako ay the wedding, the joiners, and the meal. O, kasalo, meal. Next, 2011, Segunda Mano. 5, Second stroke. 4. Stroke! Wala na ka, Nitch! O, kasana Siya yun. Okay. Segunda Mano. Segunda mano. Seconds mano. 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 Okay, next. Segunda Mano. Segunda Mano. 5. Second man. Si Chin, apila po si Chin. Segunda Mano. Second hand. Oo, taganahan. Ano manahan? Second hand dito. Bless. Okay, 2011. Corazon ang unang aswang. Corazon, the first Horror movie. Kuya Bright time. Corazon, the first Zero Lady. na. Lady. the first lady. Okay. Okay. Corazon, the first monster. Okay. Okay, ako di ko kakala. Corazon, kay Corazon heart. Corazon. 2013. Pagpag siyam na buhay. Patay. Pagpag siya ng buhay. 2, 3, 5. And 9 lives. Diyan, pagpag ko eh. Pash-pash. Pagpag siyam na buhay. Huh? Dasgig siya pa namin. Wala pa kayo nakatupag. Yan, ang angel. Okay. Pagpag siyam na buhay. Mana. 3, 2, 1. Pagpag siyam na buhay. Okay. Das Peder. O, di niya ako nagsupo. Okay. Nine life. Nine life. This is nine life. Lives. Nightlife. Nine life. Pagpag siyam na buhay. Wife, nine lives. Hindi, wife ko. Ay, wife ko. No, go. Wife, man. Wife. Wipe it down. Wife. Ginagawa mo. Next. Wife. 2007. So, yung English 2007. Sakali, saklolo. Choke. Choke. Tok, daddy. Okay ba? Ikaw na yung Kasal? chokes to go. Kasal no? Sakali, saklolo. Saklolo. Choking. Help. Choking. Wedding. Ano? Choking joining wedding. Sakali man. Joining wedding. What if? Ganit. Sakali, saklolo. Chok. Blackboard. Chok.
Choke. Choke lagi. Choke may help. Okay. Yun yun, sakali sa klulo. Choke may help. Gimana mo? Ikaw talas? Ako na, ako. Sakali sa klulo. Ha? Sakali sa klulo. Sakalay. Choke. May daddy. Sakal. Kasali. Sakali. Choke maybe. Daig. Kasal. Sakali sa klulo. Choke maybe help. The 2006. Lulu man. Huwag kang lilingon. Don't stare. U-turn. Don't say Bad backward. thing. Masang mo makasal. Ning sipuning. Sige to. Huwag kang lilingon. Do not turn around. No. Wrong. Yung tukuning. Hato ko magkakinig. Huwag kang lilingon. Don't turn around. Oh, box! Copy paste na! Copy paste! Don't naman to po! Dili lagi kebab na. Yup. Muhilap. Tsaka, Huwag kang lilingon. don't turn around. Ginagawa mo. Huwag kang lilingon. Don't stare at it. Don't stare at him. Don't look back. Ay, pwede rin, pwede rin. Check na, check. Patay ka naman ta. 2002. Jenny, bakit ngayon ka lang? Jenny, why just now? Wrong. Jenny, why Jen- here now? Jenny, bakit ngayon ka lang? Ginny, why? Payayo! Jenny, why Jenny, bakit tumboy ka? Ano yung salita yung ano, Jenny? Nakaon, 2002. Jenny, bakit ngayon ka lang? Jenny, why is it today? Good morning! Diyan mo ko Jenny. Pwede na to, oy. Oh, pwede na di ay! Ano lang na, oy? Pati ay, ako na po. Ge, 2011. Game. Enting ng ina mo. Enting ng ina mo. Inting ng iyong mother. Inting ng iyong mother. Enting ng yung Wrong mother. ay wrong. Inting is your mother. Ng yung mother ko. Enteng ng ina mo. Enteng of your magic mother. Enteng of your mother. Mother bitaw. Enteng ng ina mo. Entire your mother. Ano maka? Enteng ng ina mo. Mother, your enteng. Mother enteng. Kamu ni bahala na yun. Ano ka ba? Enteng the mother of you. Correct. Kuan. Vincent the mother. Uy, Inting Vincent pa na. Aso, enteng di ka di ay. Yay! Daw ka sinteng! Please wait for the part 2. Coming soon. English translation of 90s Filipino movie title. Until next vlog, I'm Gamegad bless you everyone, and I thank you.